بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبين ولا لين نديس ملء بيخين نديس جتو وجأن يرو أكنتي نمون نجرين البهني أكوان فرقان الرا كتاب ربي الرا جمان حرام يتشا أركتنيتي دبتن جلسون ظلمي دجام واي جمان رمال بيت warri haram godhe eenyu warri halal godhe eenyu ija haqaatiin halaallu eenyuun nageessan namoota asirra dhaabbatanii waan haqiiqaa saadhaa hin beekne dubbataniin saniin hadaraa naagiyaa isaan biraan naagiyaa isaan yeroo gihee immoo wanni hin je'uun deebisaa quubsaadhaan naa kottaa jimaa eenyu haram godhe quba qabna ni beeyna baratti haram godhaniin si hima akkala koowsa Awurooppaatti bara 1982 achi firmayduun waggaa 40 takka Madiinaa keessatti dawlaa 17 irraa walitti qabanii mu'tamarul islaamii al'aalamiin limukaafaxati al-mukhadiraati wal-muskiraatiin haraami jedhee dubbate. فتوى صندوق علماء الإسلام قبلته يرو مسنت علماء اليمن مفتي هاتو منستر البرنوتا هاتو اتقابة ما إسلام هاتو علماء مسين سساني هند ولي يامني ديبسا خننيف مال جنني جاني بيسسا ديبسا خننيف كتاب باية خيسا بريفة مجرى فيسبوك غيرت عربي لا مسيمة تنسيتين جرا يوخا اگرتو تاتي نوتي فتوى سنی بلا لیفنا ودوني في هنوبتين اندورت خان امت يمن ورجماك امي خولمان ساني بيتو ودوني في اسان انقابتين وديفنو صبار رابطني حرام جاني وانسان سر متقونكو مجاني يبي سار رقودن kana maleedas baay'eedhaa jira yeroo gaafii barbaadanitti deebiidhaaf qophii sheeyni keenya rabbi rahmata haa godhuuf sheekh Adam Tuulaadhaa sami'tu minhu bi'udhunayya haatayni gurra kiyya kanaanin irraa dhagee odoonii fi nama hedduudha wajjin tatteenyu gaafaan asii Madiinaa ture sheekh Muhammad Amaan Jaamii rabbi haa rahmatuu fi walagarreen Madiinaa keessatti sheekha biyyatti jimaa qaamaatanii sheekha taatanii as dhuftanii jimaa haraam yettanii jeetiin gaafadhee je maal jeje sheeni bar sheekha jeje tun haraamummaan ta mootummaati yamaniitu asii jimaa qabaa nuti baanziila qabnaa yoonii fi jimaan madaba makkaarra gurgurame madiina gurgurame riyaadi gurgurame mallaa inni naaftaa keenyaa yookiin baanziila keenyaa yaman dhaqeeti fooqii ijaaraa akka qabeenya keenya karaa yaman iyyaane hadaraa murtoo jala murtiidhaa dabarsaanuun jedhanii tuma nu barbaadan malee haraamummaa jimaan agarree berii hin gubatin yeroon akkana jedhu nuti